sofa ine mishango yabireho hariho ngashita petition zibiremo kandi rizoba agaciko ko kusharamu imishango ejo kashitama kandi umuntu ebitwacamo disqualifying amashomera ashatu ayanga school ya Mtoma disqualifying Kabongo secondary school yibanda kandi disqualifying na unique high school ya Rubirizi abo kugira ngo ine ibintu bakozere takugendera amateka ga SSA kuri muzaneje batwatandikaje atwaendera group stages twarabo kuzana round of 32 ibaraye batugabe mu tuzanire nzakuzana kandi expecting kufuna ubuhambuzi urukwema yankisho muri ya center tinga kusana kurungiye muzaneji kandi tukagita arengo rungi no kushiko mu rengo rukerukayo nangwa tukararabaho kandi tukatwara n'ekikopeji tukarangucaza Mutera high school iko na mentality trillion tukaraje so far in group stages twarwa trillion tuzumusatu umara usatu kandi tugwiri twine draw emwe impire bire tukisingira so norangwa aho tujya tandukana kandi station zitu nitwenda tugumezemo tutware kikopo umwami aruzi yasikana bwamireho ntitwe nitwende kikopo all along tukakitungaga tukakitwaraga so twakurura turi iga na boys bona ikigo kwenda hati no tware kikopo cya this championship nyonka hetu cha Manga City School tiyanshemeza ahubwo kuba tiyaba mu fair hearing kandi nareba ngo nemfa mute kunda kurunda amazuma agakwatirinere nabeje abarino bazana nemfa mwe bashwamu bajyangwa abazana banje babiri umwe bamwita tugume Albert undi joro bamwita Simire Elsa ngo abejaba ngo tubaria album ya USSA kandi omwumuri yitwa banywani bita mo orya kachiko kitu kamitoma ya hobuzuru zo mukoti utinda abakozi sa district kandi obwe nwine bifari forms aba bana bakazana kandi nyine na release letters zabo tugume Albert aherize cyaka na Saint Noha ya joininga senior 5 mayanga ebarahanzine ezingu za kwereka teacher wa Saint Noha arukurizingo mwana ogu arukwijama yango musini ya 5 kaya